Bay manekat alaki nenau ihit mestamlil natuin hit petapini maulid anbi nenafe ulei ay malaki time sona hetanu ana nusneno nanete kanal YouTube YKB GKI uap meto nu aneno inakan kalau atmon mes het mep Filipi nakan mese ela baru mese talante ela putin hitnu aneno na ubonan bi ela bonu bamnu mes kalau au femon bi papinan na bi au mo emepu alekot tomabeti usif Yesus monit mansia na ubon anbi usneno in manekan ane hitmes tapini sona hetana apa hitmepu masion banit hitmes at betiku hetmo ela sileme mafefa ne Paulus amsa ne kana oni ne henbeti henmo ela sileme maski onane ne Paulus anmu fainekat alekot niotoslani abit kuan Filipi inakon iniusin kalau himoni somak himepu noknek makoet mamipuitan fuaf himonim au monik lei hitapeni nok lumluman nako isneno anfani beap neokit hetmo alakanan lasi alekot na Paulus anhonekit he alakit atebes kalau mepu lenane kan fani fabaut lena bekakit so makan fani onsion banit niu isneno in manekan tenap on lei kanam nesfa nok tenap papinan len kisomepu on baut mafena le anhamu ikit aan usneno tabui naton lalan feu lehe at nau tatuin lalanane esle munawa homepu mahotu thais nok nek makoet manek malinat niu hemuton usneno salit ma inlomin amfani on kuluk ambiskol unuina ho anhen nok makoet amfani onami pulele munawa mani ho salit alekot amfani onami puklis munawa ho tu thais nok makoet manek baun funusneno esan fesona ay meunian hep munawa alekanan mepunane am toti babat nako isneno he anhatani honekam maho aom henati ho amaspet piut leka munawa alekanan ho mepu amin at onen amo isneno tefes haimimok mikisal himo embi pahapinan lei haimdutiku si amtana hainekam miki homaus manak nino henati noknek baun haimina walekan hemipu nok alekot hempules hokanam amin nekam niken hem like subscribe mambatin ani niuhi ambiansit. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.